Ой чумам. Ой ооба тамактандым деп атпаймынбы? Кайра эле айта бересиңби? Ой ооба жылуу эле кийинип жүрөм. Болдуңузчу. Эртеден кечке эле мени көзөмөлдөйсүз. Достордун алдында да уялчу болдум. Кечке эле чала бергенимде. Болдуңузчу. Aylanay, yığılan evi, yığılan. Onun için beni kıyladın. Yürü, al verem, al. Ayım pultu var maşinege menin akçam жетпей etpayvı. Pensiyon tiyelekte. Ay, onu karasan. Özün bile görüp tap kayla maşine eken. Karasan. Ay, bunday maşine hiçbir baldanta yok. Men pensiyon жетпей etpayvı. Pensiyondan al vereyim demedim de. Karma koşun. Al verem de otpayın. Aldım al götü. Al koş aldım al götü kolay. Karaç. Karaç aldın al götü indisi. İyi. Ay. Hem yığılam hem ya. Ben sana düşündürdüm o. Oy senikindey maşine hiç kimde yok. Ay bunu ne tap-takır albaysın mı? Ya, tap-takır oynabaysın. Kim yığılam ama albayım değil. Sen algın gelbeye tabi? Ya, bolup duran algın gelbesi. Men teğneğini bala turan, men oşağa jetkirip beremez. Alda men ettin kılayın ay. Balam. Bu maşineni alasın mı? Ya. Anan Caner oşun peysin mi? Ya. Buna gitip kalayın dese. Men ettin de alıp gideyim dese. Yemi. Aldı. mal oldu, baskıla. Эмне кылып жатасың ал жакта? Ташта аны. Жата турган мал болду. Эшикке чыгаш эле кайра кирбей каласың да, аякта эмне кылып жүрөсүң? Жүр, жатасың. Бас. Жүр кетегиле. Бас жүрү. Жүрү бас кетели. Жата мал болбоду. Каякта эле жүрөсүң?
Ayrıca bu çoğunun boyunda yürüyorsun da. Niye yürüyorsun ayakta? Yürü, dakika birine varacak. Akıllı. Ara, çatla koy birine. Bak. Ayakta yürüttür. Bundan ne bayağı bize de yürüttü. Çoğunun boyunda yürüttü. Cemil Gülken bir kişisi olsa. Şurada dur şey yaptınız mı? Тамақтанын деп атпайын ба? Ертеден кечкене мени көзөмөлдөйсүң. Достордун алдында да уялчу болуң. Кечкене чала. Өзің деле көрчү, таптапына кайла машина экен. Карасаң, карачы алдыңа ертең десе. Карасаң. Ай, караңгунай. Menin de atenem bolsa, men аларды эч качан капа албайт элем.